Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inda ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Diyo liwayan ti agaramit iti nainbag, kan ti panagtitinulong nyo, tadagitoy ti daton apakaragsakan ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay! Lakay! Oh, apay. Umay ka dito, Ruar! Darasam! Kumayan. Apay. Ay na, kita si Mang Puetan day ti package ni Manang Trina. Ne, dua baksa. Ay na, nagdadakkel da. Kitag man numawit ko, tay saraktan. Ay na. Kapala. Isaraktan bakit? Sige, Lakay. Anya nga tati karga dagito eh. Ay na, Lakay. Nagpipintas abadbado dagito eh. Bakit? Dahil sapatos ti gayat ko. Nagadupay ti sabsabon kas kada chocolate. Kit anan buntang dagito eh. Na, damagam pa'y laang. Kukwa tayuan. Ayun bakit? Ada nagnaganda na eh. At dapay pakaam mo dito eh. Kung nadyo kabsat nung ay waras mo ka na. Apay kuma. Bakit? Ay na, kukwa talaang dagito eh, Lakay. Ay unay kan. Oh, kita am dito kapikan gatas. Para kan ni nanang. Ay Ano? saan? Marina. Ibagam tulatan nga awan na awat ta. Anya? Aglibak ka na. Ibagam anayaw awan day ti package. Ket awan na awat ta. Nalpas. Oh, Anya Marina, kumusta kayo dito Pilipinas? Ay na, ket agrigrigat lata amanang. Nakasangkot ka din dyan patulod ko a package? Ay ikwa. Awan mat. Apay ngay. Nalabit anayaw awan. Ado mati kasta. Amo matan dagiti pangipaw itam. Nukurso na da, alaon da. Anya? Anya ayat tilinaon da a package manang. Naduma-duma Ado day jay. Ada ti maikagpara ka ni nanang. Uray ka dagiti daduma kakabsat ta. Awan mat tinaawat mi. Ay, unay mo't daytan. Barang ano sumang patumatlaang. Ngam saan kamin amang namnama. Taado dagiti mang luloko dito'y Pilipinas. Ay na, mangag kumanan ti panagputok ti bomba. Kaslasaan ka na irwam dito Libya. Manon atawan mo kas midwife dito eh. Mabutbuto nga klatta. Sa bagay, iji Pilipinas, awan ti kas to eh. Adun to manan ti maitaray a pasyente dito ospital a pagtrab-trabahuan ta. Sigurado ah. Ay, nalpas mo't gaya man ti Jutik. Panawan kan Anya? Apayan nga eh. Wan Nagpadat ako mati oras ti panagawid. Diagiddan ta kuman. Kardo, ingka man ilako dagiti impaw it ni Manang Trina. Sigurado ka? Apay kata saanan. Kukwatan dagitoy. Agum kasanon no maamuan na. Anaawat tagayam ti package. Saan? Danagmun ay Marina. Ala, ingkan tapno adda pagsugal ko. Day takot ti kunak. Agin didi ka kat kay kayat mun tumat laang. Hello? Len, Manang Trina. Juan, siyak day toy. Kumusta? Ay na. Imbagta nakalagip ka nga imawag manang. Nalamiis ka no dita Libya ita. Ay na, permi Agsaksakitak nga road, kapo itinakaro alamiis na. Ada ka nomat ka di date mo dita? O asino ngay? Pilipino mo't laang. Nurse dito ospital na pagpapaayak. Oh? Len, daman lang damagakan ka. Anya day tama nang. Nasiputam ka di, no ada simangkot a package ko. Nangipatulodam ka di. Da Marina, Adamat. Dua box day jay, idi last week. anya? Imbag man ta makapawit kalatta, idin to ta madamati gubat dita. Sige nga Rodlen. Day tala ang tinyawag ko. Agyaman ak ha? O sige, agan annad kalatta dita. Makagurguri-gurak. Naglami istumat ngamin.
Sungarod abisitaan ka dito boarding mo. Ay, agyaman na ka. Ay, Nabara ka ngagpaiso ah. uwan nga rod. Abit laeng, ikatangan kay tiagas mo. Agyaman nak. Imbaglangan. Tanda ka lang tamang isaksakit kanyak. Okay laeng. Ngamti pamilya kay di Pilipinas. Ay, Tapay. di pa'y amo ako mustaan. Di pa'y damagan no nabiyagak pa'y wano nataya kon. Si kakit dimot, kastamanan ti pampanunutem. Madisdismaya ak ngamin. Diyan pauit ko a package. Naawat damat gayam. Ngam imbaga ni ading ko, adida ka no naawat. Ay, unay mo't daytan. Kabsat mo pa mismo, lukon na ka. Katidakas na, inlaklako dan dagiti impatulod ko. Anya? Di daman lawin narasan dagiti kapamilyami mat ije Pilipinas. Hala, di ka o nagpanunot. At sakit mo. Auntie, kumusta kan? Ay, sa anak unay ang makaruruar ka anakan. Nagsakit nga minti sa akak. Agmay-may sa ka ngamin dito'y balayo. Ay, awan mo't nga ron ti kaduak. Ipadpadamag ni Manang Trina. No adda na itadkan ka. Nay, awan mo't. Ngamin, nangipawit ni Manang Trina iti package. Kat adda kukwam ijay. Ay, Apay, saan da ka nga inikan, auntie? baybay amon ka anakan. Mas kasapulan da. Imawag itay ni Manang Trina, manipot ijay Libya. Kaya't nakakumaa makasarita. Ay, kasta aya. Adda pala ka nung amin duty na. Madamdaman to, auntie. Internal pa si trabaho na. Agtungtong kayo adwa. Agsaksakitak ita, nanang. Ay nga anak ko. An nadamti sa lunat mo Da kayo nga ron ti kang runaan na pampanunutak. Ay, di nakpakadanagan dito'y anak ko. Dahito lang matsakak di ag-agalag. Di na kayo matgayam inikan ni Marina itimpaw it ko. Awan, anak ko. Ang baybay amon, mas kasapulan da. Among mata, numano ti anak na. Ay, saan nanang? Ado ti para kadakwada ijay. Kan pawpaw itak mo't ida iti kwartada. Kurangan da pa'y kadiday jay. Ay, among mata da dyan kapsat mo. Agtap-tap pelakla ang nanang. Nasakit tinakam ko iti naramid da. Trina, Naamudal ako matirigat ko ditoy. Mabutbutang kami iti gubat. Ngam an-anusak para kada kayo. Ita, kastapay ti aramidan da. Apay ngay alin no katamot ti may sapay a package, Cardo. Ison tumad lang nga lukatan ta. Ay na, siyak lang ti manglukat iti dayta. Inlakom amin ti karga di may sa package. Di na pa imbingayan. Kaputain sugal mo amin ang naglakwam. Anya ko matibibiyang mo. Kabsat ko tinangi patulod iti dayta. Unang ang binukbuk ko damay. Ay, sumardang ka man. Di mo pa inikan ni nanang. Ay, basta. Siyak lang ti manglukat dayta. Siyak lang. Tay sugal mo man ti paglakwam kasta ka day. Aramidak ati kayat ko. Saan ka nga ikan? Imot. Amok mat nga igatang muntumat laeng iti arak. Sayang laeng. Lenlen! Uy, Lenlen! Dumagas ka pa'y Ay na, saanin Manang? Sa anak mo't nga sugsugal. Padasam ngamin Day talag trabaho dar aramidom. Diya kaya't asurwan ti agsugal. Mayat to upay. Umay kakit din. Sige, labsan kayo lang agsusugal dito, itagawid akpay. Umay kanto ije balaywan. Apay, Adda ilakok kan ka pantalon. Umanay kan ka dayjay. Bagay mo. ha? Imported. Nagapoy dya abroad. Damag ko nga inla ko amin ni Manang Marina, dagiti impatulod mo a package, Manang Trina. kasta ka di? Wan, kat iso ti sugsugal na. Anya? Diyay mo't asawa na, agin inom iti arak ni inal daw. Ay, di na pa yun maasikaso, dagiti anak da.
Sobradan ang. Siga ti kaasi di tama ng Trina. Iso nga isardong mon apatuludan ida. Kita man adada asim madut da. Wan nga rod. No ada kwartada. Agbisyo damat. Iso abay tagtrabaho da. Swerte ka. Tadagiti patpatulod dami di Pilipinas. Amo da nga ilalaan ti rigat mo dito'y Libya. Ngamsyak, awan bibiyang da kanya. Inruam mo siguro ngamin ida. Tinulungak laang ida. Tawan ang dakat nga rod. Imabuso da. Iso abay amlaang ida. Wan nga rod. Oh, kita nagkutong kan nyag trabaho. Agor nung kakita. Saan nyag na nayon kat napigsa ka ngagtrabaho? Makapasoron ti kastoy. Buisit. Na, apay manen, anya ti pakabwisitam. Kasano? Katawan pa'y makan. Hoy, nalaing kang agbirok iti kalam. Apay, adda it-ited mo apaggatang iti makan, ah? Di ka kayat ngikan iti kwarta at isugal mo, mate. Oy, agbiagak lata, uray di ka mangtad. Adda kabsat ko apagdawata kanya. Ah, kastagayam ah. Apay, iti panagkunam, ikan na kapay. Umawag ak inton madamdama. Dumawatak iti kwartak. Ngam, kwartak laang. Manang, apay ngay asaan ka matin nga umawawag. Apay ka di. Kasapulan mi ti tulong mo. Awanin ti makan mi. Kat, anya nga iter aramidan ni Cardo. Nagsadot. Tila agin inom ter aramidan na. Ay nakakaasi akan ko na manang. Napanan na nga, dyan naglakwan nyo iti package ko. Ha? Inulbudan nak, Marina. Imbagam nga awan ti naawat yo. Kuha manang. Awan ti may pauit ko ita kada kayo. Anya? Ninanang ti pauita. Saan ada kayo? Manang. Sursurwan nyo mo't at trabaho. Saan laang at depender iti sa bali at tao der aramidan nyo. Manang. Pagkawanan na ko ma. Amo yung mo't anarigat ti kasasaad ko dito eh. Namdi yung man lang, kanti patag dagiti sakripisyo para kada kayo. Lukwandak pa'y laang. Pagkawanan na manang. Amok abid do tinaramid ko. Sabay lang ko mata mapakawan na. Ti maysa apan ang tulong kadagiti kakapsat. Kat surwan ida. Asaan lang dumawat kan agdependar iti sabali a tao ngam agtrabaho. Kan usaran ti bukod da apigsa tapno agbiagda. Ta saan nga amin abanag kat idependar iti kapsat wenno kakabagyan. Papagayam ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodu. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang taraway. Na imbag nga oras kada kayo ang